आकाशवाणी इम्फाल Ksh.Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maruiba pau केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने हाइरी अंडमान निकोबार इथता मणिपुर की ओइबा मेमोरियल साइट अमा संगठनब होनबदा केंद्र न पीबा याबा मतेंग पीरगनी मणिपुर कोविड वैक्सीन कापगी थबक माय पाकना चंगसिन बगलुलेना ngरang फावबदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज लाख तरगनी 5,9,8 कापख्रे लेबा की ओइना कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 3,38,000 हेना काखरे अमसुंग मपान थौर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की निमित मंगानी की इजराइल खोंगसत ngasiदगी हौरगनी लेबासदा कोविड-19 वैक्सीन की डोज कोटी चामा कापंगमनबा खुमांगयांगना चंगसिल्ली पांडमसी फंगबंगमनबगिदमक थवा यावना होनरिबा डॉक्टर नर्स अमदी हिरमसिगा मरी लेनबा मियोय खुदिमकपु आकाशवाणीना इकाय खुमनबु उतली कोविड-19 की लांथिंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबिसिंगना लाचेट असिदगी चेक्सिनबा हाइजरी वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिमंगना सुंगसोय सोयदिना वैक्सीन कापथोंगनबा आकाशवाणीना अपील तौरी हरा कुमै लापगलोना मखादा पिजरिबा नियम अहुमसी nganna चपिनबा हाइजरी मिपुम खुदिमंगना फेस मास्क उपियु फुटरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु खुदसा सेंग हमदुपियु कोविड-19 के मरी लेनबा ई पाउसिंग दमकता नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 0112397804 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 18003453 नि हौजिक मपुंगोइबा पाउ केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने हाइरी अंडमान निकोबार इथता मणिपुर की ओइबा मेमोरियल साइट अमा संगठनब होनबदा केंद्र सरकार के मकेदिगी पीबा याबा मतेंग पीगनी श्री शाह ने हाइलिसिंग चनिपान हुमुद्रा माथोगी एंग्लो मणिपुर वार की मतुंगदा मणिपुर की निंगथौ कुलचंद्र अमसुंग अतै निंगतम लानमी कुंगनिथोय कलापनिदा लोइथाकिबबु इकाय खुमनब उतपु ओइना पोर्ट ब्लेड मनाक लेबा माउंट हेरियर पु माउंट मणिपुर हाइना मिंगथोले महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था, यहाँ पर लाया गया था और यहाँ एक टापू पर उनको रखने का काम किया था। वो द्वीप का नाम है, एक पहाड़ का नाम है माउंट हेरियट। आज हम उनकी स्मृति में माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर नाम देकर उनके योगदान का सम्मान करना चाहते हैं। अंडमान निकोबार इथत की नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड अमित शाह ने ngarang tongan चखत थौरांगी प्रोजेक्ट कया मरुंगी जत्रा हुनबेगी थौरम हाई मणिपुर की मियाम न कैदुंगोइदा निंहनब तौदना लांथेंगनखी मांग हाई मसागी ओइबा संविधान चनजबा लमदी मणिपुर खक्तनी श्री साहन हाई मणिपुर मतम सांगना ब्रिटिश की मखादा लेजरबसु लंदम असिगी निंगतम लामिशिंगना ब्रिटिश का थौना फना लांथेंगनखी अमसुंग मणिपुर की थौना फरबा युवराज टिकेंडजित अमसिंग थंगाल जनरल बु मियाम मांगदा फांसी तौदना हाटखी मांगना हाई मणिपुर सरकार ने मफम अदुदा मेमोरियल साइट अमा साबा पामी अमसुंग मेमोरियल साइट असिना लमकोइबा मियोइसिंग नहारोसिंग अमदि हरुकलिबा मिरोलदा लानमी खजितना मतोकरमना थौना फना लांथेंगनखिबगे हाइबदु खंगनबा ngamgani ब्रिटिश की मायokta भारत निंगतमनब होनबदा लेबा असिगी फ्रीडम फाइटर्स ने लोकिबा थौदांसिंग अदु निंगसिंग हंदना अंडमान निकोबार लेबा सेल्युलर जेल नहासिंग चटननब श्री अमित शाह हाइरी मसिना नहासिंग मेरेबा नुसिबिगी वखलुनसिंग हेना फहनबा ngamhalagani श्री शाह ngarang अंडमान निकोबार इथता हक्सेल अमसुंग याइफा थौरांगी प्रोजेक्ट तेरा मरिगी जत्रा हुनकी अमसुंग संगाखी मणिपुर कोविड वैक्सीन कापगी थबक माय पाकना चंगसिल्ली ngarang फावबदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज 19,9,8 कापख्रे मसिंग मनुंगदा 19,9,33 ना अहानबा डोज की अदुगा 5,9,938 ना अनिशुबा डोज की नी राज्य के हक्सेल विभाग ngarang नुमिदारम थोकप चेरोट अमन हाई मणिपुर पुन्ना मियोय 1,9,938 कोविड-19 पॉजिटिव ऑर्बिक मनुंगदा मियोय 1,13,938 नाबा फखरे नाबा फबगी चांग चादा 3.3 हौकिबा पुंग कुमैदा पुन्ना सैंपल 2,010 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय 39 पॉजिटिव ओइखी कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 9 नाबा फखी हाइरबा मतमसदा कोविड नाबा मियोय अनि लेखिदबा अपुनबा मसिंग 1,935 सुरे हौजिक एक्टिव केस 1,919 लेरी मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट विंसेंट
Ais Palan Hairi, Doli Manung Vap Tanantabalan Badu Dol Asigi Hai Kamana, Waroshin Purakipuluna Che and Amata Latre, Sri Palan Hai, Dolgi over Anoba Committee Semtuna, Puna Tabuktominaba, Haina Yanare, Mariki Mikal Pangtoko the Vidan Sabaki and whom the Mikal Tabuk Torum Haure, Mariki Mikal Pangtoko the Vidan Sabaki and whom Asida, Tonga Mire, Trahundana Lambatong Nogadori, Taasi Kuntrada Vota the Nagani Amasung Matang Tag Anida, Vote Nursing Tigani. Pradhanmantri Narendra Modi na tha asigi kunmaida Akashvani ki thauram man ki bat leba asigi amadi mapanda leba miyamda mahaki pungni wa phongdokani masi thagi oina sandokpa radio program asigi marfugani thoi sub episode ni tarum asigi damak Pradhanmantri na miyamda makhogi wakhalon amadi mor pirakna ba hairi miyamda makhogi mor amadi wakhalon adu namo f natraga mygov open forum da tharpa yagani toll free number 1800117800 da dial tawrga makhogi warol adu hindi natraga english ta record tawbasu yagani tabiriba pawasi Akashvani Imphal legini Leba ki mapam sen matung da chathari ba covid ki vaccine kapa ki khongjang hauzik fawda punna dose koti marhudra 3 lakh humpuni to listing marfugani to hena kapkhre haksal mantralon hai ngarang khakta da vaccine dose lakh kuntrag nipan listing kuntare hena kapa ngamkhi hauki ba pung kumida miyo listing tera manga chama par marfuma to nong covid 19 positive oiki hauzik leba sta covid ki active case lakh ani listing ama chatu kuntrani to leri hauki ba pung kumri de lena asna na ba miyo listing tara tre chani pan huma to na ba fagalaki na ba fagalapa ki changcha da marfudra nipan dasmik sino nipan yaure Bharat COVID-19 ki vaccine kapa ki Anthem Kendra ki Petroleum Mantri Hardeep Singh Puri amasung Haksal Mantri Mansukh Mandavia ngarang hokdokre isai adupat Nusri Mana Fangraba Saknaraba Seksakpa Kailas Kherna Sakpani hokdokpu ki tharamda wangang bada Sri Purin hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi miyang sanba lamjing makhada COVID-19 ki vaccine saba amadi miyam da fangan beki thabak mai pakna chathari amasung atuba matang gi manungda lebas da vaccine dose ko ti chama kapangam lagani mang hai vaccine kapa ki thabak asi icham chamba sarkar gi thawrang amanati Mashimiyang oiba iho amani. Tharamdu da wangang bada Sri Mandavian hai lebas da atuba matang manung da vaccine dose ko ti chama kapangam lagani mang hai vaccine sing mapam amadagi mapam amada thopusin tawbugi thaba asichu achoba singnab amani amasung masi mipung khudimaki oiba honaba kanbagi thongna mai pakpangam bani. Uttar Pradesh Tahasik Manungda Anowa Medical College Tare Linkhalagani, Mukhyamantri Yogi Adityanath Hai, Tahasiki Kunmangada Pradhanmantri Narendra Modi na Siddhartha Nagar da Lagadoriba Siddha Hariba Medical College Singasi Hogdokani, Mukhyamantri Hai National Medical Commission na Anowa Medical College Sagadoriba Asigi Ayaba Supire, Nongna Medical College Lingadoriba Zilla Tare Adudi, Siddhartha Nagar, Itia, Hardoi, Gazipur, Mirzapur, Diora amasung Pratapgarh ni mang hai Gorakhpur gi All India Institute of Medical Sciences su athuba matam da sanganaba sem sari Mapan Thoram Mantri Dr. S. Jaishankar gi nimi mangani oiba Israel khongsat ngasidagi horagani Israel gi Pradhan Mantri amasung Videsh Mantri na Dr. Jaishankar bu leba aduda lakpina na ba bartan tawrkhibani mahangna Mapan Thoram Mantri orapadagi Israel setpa asi mahaki ahanba khongchekni Dr. Jaishankar na Israel gi Pradhan Mantri amasung Videsh Mantri ga mifong kya pangthokna leba ani gi marakta tengmang pinabeng matangda warisha nagadori magna Israel gi Rashtrapati ga su unagani Mapan Thoram Mantri na Israel da leriba varmacha singa su warisha nagadori Kerala da nonglep na chubadi gi mapang kya de ichaw gi awaba mayoknare tengbang piba amasung mi kan bigi thabak chathari sarkar gi paun hai raja adu da nong ka hena churakpadi gi miyama pansiri aduga hauji fawbada tarani thoina thiba khangri Akashvani paungmin hai Kottayan jilla gi mapang kya da chawna chingning khai badi gi thodok thokle mayai thangba Kerala gi saruk singdang asi ayu fawba kan na nong churi maru eba tural sing imai khudong thiba thaki matak da chele miyoi cha kaya safagadaba the Mapam the Hangdopa Relief Camp Chahung Kunda Lomda Changjapam Piri, Lanmiyaw na National Amadi Disaster Force in the Mikan Bagitabak Chathari. South Asian Football Association Championship the Varatna, Nepal Bumaiti Babidina title as Lobangamle. Loshilakpada COVID-19 digging acton of a face mask upa foot the London Labour Kutsa Amadi Maimi Terudan Tambahaiba, Achambatong Humasing and Chapinaba Amukan and Nixing Zeri, Aruba the Maruba Pau Amuhana. Kendra gi Griha Mantri Amit Shah hari Andaman Nicobar Itata Manipur gi oiba memorial site amasenga anaba honabada Kendra na pibiya ba mating pigani Manipur da COVID vaccine kapa gi thabak mai pakna sangsim galone na ngarang fawda punna COVID vaccine dose lakdara Nepal lisin kontare chamri humudra mari kapkhre leba ki oina COVID ki vaccine dose koti
humbudratre lau humpunito lising humudranito hena kapre amasung mapanthora mantri Dr. S. Jaishankar gi nimit mangani Israel khongset ngasi degi hawragani Paulo Zere